Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje akhoshe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje ngesonkonza nje lapho ucindeze ibhathini subscribe njengamanje utakulethele lona abalobe complain njalo-ke abe-MK-ke laphana ngendlela okubalwe ngayo-ke amavoti njengoba sonke sazi ukuthi kade kukhuluma uJacob Zuma-ke izolo ethi wayeyisina-ke awungawakhiphi ama-results namhlanje, awuqale uzwe izikhalazo zamanye amaqembu njengoba sithola ukuthi-ke adlulile-ke ku-24 alawo 25-ke amaqembu bekhala ngendlela-ke okubalwe ngayo-ke amavoti-ke. Lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yomunye umlisa-ke obecomplain azocela laphana ukuthi asekudlalile-ke le video lonke nama-comment section-ke ufishe umbono wakho ngalo-ke lolu daba usengicabangani-ke nalento-ke ayisho-ke masicindze nebhathini subscribe nje kubiza imali umahhala nje khoshe nesenti-ke elimnyama-ke leli uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndawo esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Labantu ayikho indaba yabo, ayikho indaba yalabantu. Bahlulwa u50% khona beshaya ivalo above 50% kuphuma u40%. Uyayibona leyo nto khona beshaya ivalo labantu fanele ngabe bana 18 national. 18% into bebafanele lapha yako 17 lapha yana. Usibuye size provincial EMK ihlale ku40%. iKZN ibisabale 29% already. EMK ibisihleli 40%. Ahlanyukeli 40% kuthiwa ibanjwe yini abantu bevotile abantu. Bavotile abantu ibanjwe yini? Lento ni obvious musana ukusidakelwa nina. Musana ukusidakelwa nina. I-obvious lento yenu. Kade EMK imile 40% kusawu 29% obusabaliwe. U70% wonke ubusasele. Hayi bomusala ukuyenza lento ayisi. Isobali obvious. Ngeke kufuneka i-recount lana wonke ama-ballot awaqoqwe amabhokisi ayiswe egoli ngisho ngabala 2 weeks ayikho inkinga sizolinda patiently sizolinda ayikho lento ayikho lento hawu shuma isiphethe ngenkani phela manje abantu baveza ukuthi abasanifuni kodwa still lenza indaba yamasimba kanjalo. Abasanifuni abantu bafethu abanifuni abantu nihlulekile ukudeliver abantu abanifuni abantu you must accept it. Hayi indaba yokushaya ivalo eyisobala lana uyabona nje EMK provincial fanele ngabe lapha ko 70% 78 76 lapho ifunani 45% ilebe 40% kusawu 29 ukubala eKZN. Musana uzodlala nina. Musana uzodlala agrikantwe. Ahambise wonke amabhokisi asinandaba naleli lahlekile ngala. Agrikant kuzobonakala kahle ukuthi kwenzakaleni ayikho lento. Hawu, ngishilo ngalento yabana. Bale bethi hayi basa double checker inini. Suka.